Prvi januar je nova godina, 2011. je krenula, a molim ja veliki aplauz za veliki broj budnih muzičara. Nikakav vam je aplauz, zaista ste sanjivi. Umetnički ansambl Stanislav Binički, naša vojska je budna uvek, bar kad je muzika u pitanju. A tako? Narodni ansambl Radio Televizije Srbije i svi su oni spremni da otprate jednog našeg vrstnog pevača koji... Je spavaš ti, Leo, neki put, a? Malo. Malo, je li tako? Pa to je ta Odiseja, je li tako? Ajde da krenemo. Život je Odiseja. Jest, ajde da krenemo onda sa Odisejom. Umetnički ansambl, Vojkan Borisavljević, dirigenti, muzika. Slave i bogatstva, put do trona, od uvek je bio isti, od iskona, put do pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona, niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam tragu kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, to je samo nova Odiseja. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trago kosi, doba prošlo i buduće, priča ista, sve što sija i ne mora da zablista. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Odiseja. Smislili jednu himnu studentsku koju se zove Dositeja. Ovih dana je vrlo popularna i to više najbolji studenti. Zato valjda Leo Martin voli da zapevaju uz narodni ansambl solista Radio Televizije Srbije pod upravom Branimira Đokića. Smešno vam je. Samo vi poslušajte. Molim me, veliki aplauz. Kradem ti se u večeri rane, možda i večeras. Da ti bacim struk zumbula, da ti cvije prozbori.
Sada je vreme da proverimo znanje, a meni je za to potrebna jedna stolica dobra i potrebni su mi asistenti. Ovako, Snežana, Topalko, Ilić, zahvaljujemo Leo. A ja, evo, ovu stolicu koristim kada razgovaram sa Snežanom, da budem na nivou. I vama ću da pozajmim. Porastao sam od nove godine. Molim špicu, sada su na redu Žikine pitalice.